Ko Taiwānanga tūtoa tētahi o ngā kura ki roto i te papai oia e kaha ākona ki wa rātou nei tauira ko te ao matihuko me te ao hangarau. He ai ki etahi o ngā tauira o te kura nei, he huarahi ka whāia e rātou āmuri atu i te kura. Ko te whaia ke nei, ko te whānuitanga atu o ngā whakamarama. I roto i tēnei ao matihuko, kua whanake hea e nei tauira Māori o Taiwānanga he manawa nui ki te ao hangarau. I just like it because it's different, like other than other schools, and it just makes me think outside of the box all the time. It makes me want to pursue other things rather than like, you know, working at McDonald's. I've learned a lot. I've learned about different apps used at the school, like SketchUp, what I'm using right now. So for architecture, I've learned how to code, made a game, like a little bit. And also using robotics too, and other things. It's just overwhelming sometimes about all the things that you learn here. Ko te whakaatu i te atāhua ki runga Ipurangi, te take i mauai i tēnei uri o te awa tupua o Wanganui, me tana manawa nui ki te kanikani. Nā whai anō ia, ka mutu te whakaputa i tōna kiriata kanikani tuatahi. I'm passionate about what I've been doing this term and last term is dance, and I've just edited my dance video. I wasn't actually going to do dance for passion this year, but I got a reminder because I used to do dance when I was little, and I just wanted to get back into it. E a hei ai e nei tauira te tū hono hono atu ki te ao matihiko katoa, mā te whiti āhua rere arorangi. He ai ki tēnei tauira tau te kau, he pai ki aia tēnei momo mahi, he kaha nōna ki te whakatairanga i aia me ana tini pūkenga. I like streaming a lot because there's like heaps of people that I really like look up to that stream. Like, okay, people don't like this person, but I love Tommy Innit, and I love the Dream SMP and stuff, which is a Minecraft stream, you know. Yeah, I like gaming a lot, which is pretty cool, and I learnt from streaming you can make money and get famous. So like I was like, streaming's so cool, and that's what made me want to become a streamer. Ko ngā mahi puoro, mahi whakaata anō hoki, he mahi rawe ki e nei tauira, ko puta ke i a rātou e rua ngā kōpai waiata ki runga Spotify, a i nā e nei, e whai whea ko ana rātou i roto i ngā mahi pāpāho reo irirangi whakaata anō hoki. It's everything, because outside of Palmy you see all this sad, depressing stuff. Even like you can see vibe stuff and you can turn it into a song. That's what we do here. We have a new one, Let Me. It's about taking someone's pain away. Most people think it will be about a girl or something, but it's about anything you want to take away as a pain. Ko te uri o Tainui a Taipari Wāka, te kai whakahaere o ngā mahi puoro ki Taiwānanga. Nāna hoki i tautoko ki te whakawhanake i e nei momo mahi i roto i te kura, i roto i ngā tau e ono kua hipa. I use the gift that I was given of music, or the creative process of music, to teach young people life skills. And so whatever that involves, whether it be loud noise or sitting down and writing and talking about feelings, whatever that may eventuate into, yeah, that's what I do. I think the biggest driving force behind this for me is that I used to be them. I used to be the young fella that was the tutu in the production room, or always jamming the guitar with my uncles, and I didn't necessarily, at least in an educational format, I didn't have a lot of people going like, you can make a career out of this, or whatever this talent you have, you can push forward and make something out of this. I didn't really have that, and I had my awesome mentors here and there, but I guess I became what I wish I always had. And that is someone who just helped me, guide me towards this. I got here eventually, but I felt like if I had a fellow that went like, bro, if you stick to this, you can go here, you know, it would have been a little bit faster. So I guess that's my driving force. He ai ki te kai whakahaere o te kura i te papai oia ki a tipene waihi kōrero, i raro i ngā uara o te kura, ka tāia ai te hanga he a pōpō mō a rātou tauira, mā te toro atu ki o rātou pūmanawa. O ka tae ai e te rangatahi, te whiriwhiri hia i tōna area ake, ki roto i ngā mahi nei. Nō reira ka uru mai te tamaiti ki roto i te krahe, ka ata tuhia e ia, hea na tino hia hia. Nā wai rā ka waihanga tia, ngā kaupapa hanga i tunu ana ki te hia hia o te tamaiti.
Hei tauira ko tētai he anake te ako nei te reo paniora. Nā reira ka whai ai e ia, ngā ara he tai ai e ia te ako i te reo paniora. He pēraka ana i roti i te hunga, e hihi ana ki te mahi ngā mea puoro nei, ka waihanga tia ngā kupu o te waiata, nā waira mato rātou kaiako e arahi nei i a rātou, pehe nei te whakatako te kupu, kātahi, kārua, te tiki mai te rangi, hei whakaroreka nei o rātou nei kupu, nā waira ka hua ki te ao, te hua, hei te mutunga. E mārama keho ana a Taiwananga ki ngā hua o te hangarautanga o te inae nei, me te matua mōhio, me whāngaihia ki ngā tauira, ka tika te mehemi, te reo o te uru. Ko te reo